omontimi anka agi ama obi antibie ho no wo chese eduba bia amanyo sentantan bia ye wo man yi mu fa hwani wa bi hye na yetimi yi amanyo semfi tantan a sebie so sebie kudonto emmoa o man kyekireye tichiru ade e fa o man ho eka ho bi panti we ya asie se yada e wo se yade a enyane yen Ufu se enipa enwotwina ewuye no wo contribution emro play na nanke yekoto no ana emro eno na mpesem twe Ghana for adwen ebaso se asem a asie NDC for ankomo de be propaganda what is the MPP for e de propaganda that is the difference between yene wo mu se obi ade e beboa oman no yemfa nye politics enye so dirty about it. For the first time I agree say honorable Okujetu Abrakwa his behavior towards MPP Kufuor's travels and what he did in parliament that day, not ask him. He has to come up. He's a human being. He never knew, say, no be kura position, say, in Tisane Abba. He should come out boldly as a good citizen of this country and apologize to the whole country, and I believe Ghanaians will forgive him. Nina ya lupre hon sensem yo ena yewura akwampre kwa Japan kasa kire North Tomra Shebedwani ya wono anso na soafo hwe amanone ho nsam so se womra na kane bi wo kansem bi fa erupra ye pede amama mpani atukwa ho womra na sesi de asie wo me kankere Ghana fo nyina se ekurase maka menwe Nani ya wanwe yane die wonyan ede to hope obi betumi afa na wawe na yada so agina mu ewo onenyanfo Kennedy wo hene akompre kwa Japan nsemu na san ana global info analytics wanom ede wo mu hwehwemu ebetu dwa agasebo meneda na etoso aduonu ebako na opani dankwa wono ene eda wonom anu a wode ebetu dwa efa nhwehwemu a ebre ne bra no aya wonom ye na wo mu hwempanifo a wonom egina ewo omayim ni ato wonom so aba no na uhwemu afimpinu ene aduonu enwotwe Ghana de hye yebekọ sinani makwakoto abenti MPP amanyokuo no wonom ahyase a wonom lazy wonom butu na womayi womo flag bearer na sedie onenyanfo ohene akompre kwa Japan kane asensen tramna hyebedwani wono so wogina mu no na 2024 ne nyina wo gina mu obi ehu sedie ekoye na wadaso a wogina mu wadaso a wogina mu na global info fo say womo hwehwemu a womo eyeye no na 2028 se wonom ekwoto abano no amu yi womo flag bearer na onenyanfo Kennedy wo hena akompre kwa Japan obenya 17% afa Dr. Brian Echampon abeti fimra hyebedwani wono mu kiremu se wono so 3% na enkane so ani anu ono so wo hwe ngomesua ho nsem so Dr. Osaya adutwum 1% na wono mu bubuye adani modie wono so 1% sada na onenyanfo Dr. Alhaji Mamudu Bawumia enkane Ghana mampani abedi akire wono na wono mu kiremu se nu watwe wo mu kura kwafara we kura yei na ebeto adwasa no opani a wono okasa edema onenyanfo Kennedy ohene akompreko Japan ekiremu se sa hwehwemu a global infofuo edi abeyi wono so wo mo ntimi ntakema me akotubu wo mo si emu wo mo abam sei enye no na ebema wo mo abo wo mo hanya bata ema wono mo camp a wono ye Kennedy camp no ehu bi beto wo so na ebia wo mo campaigns ene wo mo niam mo di gugu akwan mu no esuro ni hu ebehya wono mo ma na afedie ni kwan se wono mo ye wo makwakoye enti no owura kwasi kwate na ekasa yi wo se ensem a wo mo de beto mountain global infofuo no wo mo nyintumu ne wo mo nyintumu kina esanse wo mo ni madwuma wono mo ye wo mo ko grassroots down there e ho no wo mo ye adwuma no enti se mo te far away na mo hwe hyere ho na mo hwe nkonfo bi o mo kopeke form so e kwama Dr. Alhaji Mamudu Bawumia se nipa be se 400 and something na se mo be kasa wono na lididi a wo mo nyintumu da emu wo mabamu nso. We consider this research work and the findings put out by Musa Dankwa as an opportunity and a feedback to just improve the work that we are doing. We don't want to be antagonists. I mean, even with 2 days. If you look at the findings that has been put out there, this work was done just within the space of 8 days, where people may even have concern about the narrow time and the narrow duration of even soliciting such responsibility. Because people feel that within such narrow period, you may get people's views and attitude, voter attitudes and voter behavior even fluctuating. So people may have still concerns.
So if you have been able to gather this within a space of just 8 days, it presupposes that another 8 days or even 5 months, a lot of things can change. But I'm saying that for us in Team Ken, we take it as a very good feedback. It's an invitation for us to improve in the things that we are doing. Of course, this is not the first research that we have been exposed to. Recently, the African Sanity Survey projected Ken to lead with about 54%. We also have even our own internal researches. And that researchers has projected Ken to win and to be winning. And that honor kwasi kwate no wa wuro brofo na gu asa no enti no researchers bebre na akora mpo wa mo obi ye bie ebisa an kan ne be winie ebisa enti wa mo de se ne mo research na makwa ye de aba enti no wa mo de wa mo e ma ni mebo wa mo hu yi wa mo hu kra opani wa no na kasa edema ononyafo Kennedy wa hene akompre kwa Japan owura kwate akwasi e no so e kire ni nsemu efa the global info analytics wanam edeba ye no ho enura otumfo hia hene na wo ne poto so fie dai ewo efie na hemfie ho a kumase wo behwa na honorable Abubakar Sadiq one ne dom wo muti asenie na wamane nyina ne se honorable so wo beda ne ho adidi a kire no broni beka officially na enu achi no wasan so de aban ni so ade hunu asan so a kire nana se de be na nananom ne assembly no betimi aka bom na wo madoma boa made empotem ho hia nyina da wo monsa ebetimi aka enti na professor wo hene baboache agye wo ahene otoso mienu bra wote ne poto so a honorable Abubakar Sadiq afuano South West DC ye wo mpotem ho wo kokosra no enkomo a won mo boye no sei na netie Pa isi ani so as isi chief executive me so me free mansini mo say beboa amaye mansini na atimi atumpo e won puntuo mu we ani for mu akwa fast with my boy maburu no ama omanya adwuma aye because as a unemployment rate no e wo soro nti me botai mi no a esi mani so pa no wo sa hwa ya kwan sem so enye aye guso ayi no before edidi enkomo ya me charge e konfa ne bae no allocations ewu ye try say bia me pay for din komo fa no projects bia no ye beto apeti ama kunko ni na anya omo chefa ti ebusu eye sade ni na so e na ma say pia ha nsu de na me sa e fa sa kwanya so na ma sa sre me papa the mansi ni na no say be any tertiary institution ba kokra e wo ho wono na ye DC ewo ahafano South West abato mpesua so okosra otumfo hia hene ewo kumase enkomo no bi no we Ebenezer wusu ansa ene de mane ye abusia wonsam foforo mu no ye piemu ewo chufu atimokwa akrosini ebedwa no mu ewo emfimfine mantam mu a awrehosam wano so firi hoba ene se HIVs yade akodi ewe empanimfo ekire mu se eti atese papa ewo mpotam ho enti sese no emrante kwa no ene maba no wonom enampe na wo bia nso no gujem ene aye ni wobi kwabu obi se kura no osuru esansa wo kwabo sister isi ebia na de ebi hihye no ho ebesida wa hu ebia breda yi be boss yi kura ebia ebi hye ho ubesida wa hu na empanimfo hwehwe mu a ene wo ma hu se dabi e wo se wonom tena se na wo mu edi nkata ho na wonom ye nkyerkyere se de be ye beboa enti no district chief executive meche DCE ya wono owo chifu atimokwa ayo owura Isaac Yosen wone environmental health department no a wonom ewo chifu atimokwa ni no wo ma kan wo mutama bom e de enkyerkyere mapa e de ama de hye a wonom e wo mpotem ho ebio nso ayasabia na e wo ho no wonom ene wo mo edi nkasa ho akyerkyere wonom se de yade ni ti atesenti obi ho no obeba ayasabia nurse ni anasa wupi ya wo hwe no sebio wunnim se ebia yafe na mu taking samples no de na kwa lab no kora no ebia yade bi wom na ebia wakoye keres anasa ebia wankɔhye ebia gloves bi anasa wankasa wan mo ho ban ye ubehu ane se bia de na ade kwowo ne nsa no na mistakenly na kwowo wo nsa no wan hwe ya waso aye hye enya asem keto agi se be 5 years achi ansa na ebia won sa de no watete bi enti ni won wa kyerɛkyerɛ na sefo wo mo ye adwuma otifu achi mokwa empotam ho afei won mo wo mo apomudi adwuma ni mu nso no wo ma kyerɛkyerɛ wo mo akade a won behia se de be ye beboa ma adwuma wo mo ye ho nso wo wogi obi nkwa no won so won fa won kwa ento esanyem DCE owura Isaac Yosen ene Sompa kasiye efutwe nkomo
Boama omane ekoso no e will be more home to trouble na bɔwerɛ no so wo hwɛ do fonara enam sɛ aduanom no enkura nneɛma ɔmo de yɛ adwuma ɛbɛbɔ ɔmo adwuma kɔso no ɔmo de yare ɛma Ghana ɔmo de yare ɛma twufati bu kwa man but amanfo nhwɛyɛ apaso na ɔmo usually etwitwa amanfo ɛnan no saa apaso no etumi twa obi na moje baba no enam sɛ onkita deto onkita spirit nti ɔde semina kaka na hohora no no or the cuckoo will be buried. Send the panels of the Bruno Barrier, never a persona says a channel. Ace are not the amount. Hepatitis B, she's a serious, not the mess any part. So as a DC, in collaboration with the environmental department, yes, says any unknown trouble. They invite you, more education. Enti no wamo so adie eno no keke kafo no ene wanu mu gina mantwie ani ni yeto wanu mu sei anasefo no so enya wanu mu de ene wamo so se de ombabo wanu ho ban disi ya wono owotwifu atimokwa ononyafo Isaac Yosen enka ene etie yeyi na enu achi no environmental health director ya wono owotwifu atimokwa krosi ni bedwanim twifu praso eye government hospital ho eno no sidi ni djuma owura Richard Sanyo wono so ede nsemi mu kakra etwaso ye no mo shan yo nyema bia ye ka kire no se odom ti se spirit ti se deto ne cotton se sia ye ka kire no se ode omushe angulos ansana ombeye adwuma omuye adwuma ni nyina ma nipa ba kwa ode omu sterilize omu scissors ansana se obeye different person there now aye ne baga ya omudi omu tools me gumu no so ye so onu so be point of contact infection can occur. So omubak so you catch on say omosisa into from infancy next week going or China you better to training this week into from next week going there will be a lot of changes as far as their work is concerned. Ebebre na si bebre Bradie ebebre na se papa district environmental health director ya wono owo twifu atimokwa akrosi ni bedwanem twifu praso government hospital na wono so wodi ni djuma owura Richard Sanyo na wono so kopie mu dwumade yase bia wono sompa etwetwe nkomo ya yada na eche ede amawei na ebusuei na KJC company limited wase yenkanche se ko ba sempremo no bema wonsin so mansa no ham wono no hyase eton adansie niema na misha na me bebi ngenge waton sa besi ne wadaso a woton wono na breso na mrantie hyase si dan wo hyase tonton adansie niema no na nketesia hyase si dan enka no sa ketesia pa besi dan lalai sa brantie besi dan lalai enkokorafo nko a na na si dan e wo Ghana ha omanyim na sesen na KJC hyase ton niema adansie niema iron rod cement wo pe building wires and as a binding wires ni nyina na obema obie na ne bu afunti emrante kwasi dan papa sese aketesie bia hye adwuma se a na wo pe na KJC e kira kwan na wako na yaboa no amono so otumi esidan enti na KJC na adwuma wabonti abasobo pi na ene waje asentiosti wanu ma na track tenten kase bako abasobo no de edoso enyasem ketwa na kira kwan de nkrobata ni nyina dadun kwa ha ye wo hwa ye wo Kumase ye wo Tachiman ye wo Bono ye wo babia na Accra ni Kumase fo no ho abusu amonyi mai na monfre na KJC company limited babia ye de eniema ebebre 0204 355 040 0204 355 040 Nana KJC company limited roofing sheet ya hodo ensuo beto enframaja mpentu de befa still strong na ucha foundation so cement papa sansa wo hwa cement na ide ato Facebook no so abusu agya ye wode aditwa foundation ye wode adigu concrete ye wode adiye moldings ye wode adiye bibia nti wuni mu a ubekọ no akoto bibi saa fe wodi be yo modins a ubewie no na wahu se krake na echese papa wanya cement papa na KJC company limited iron rod ni bibia ebi ewo ho mane na mede ama no na secure sanitary pad se abusue ma se de wanu ba ye yaji wo mu so choboi ni ye wo mu yoyoyo ya yo mo baba enyasem ketwa secure sanitary pad eno na eboa yen ma ye feel secured ma ye feel comfortable ye secure sanitary pad kotokofo ni nya hye wo mo jesi red na wo mo bo hwist mo purpur wo mo si park ya wo boa
yane no egu yem petifi enti ne say ado say ne de na bebo say de na bebo ene yes wo ba homache wo ba wia ba bi obeba bia ye ni pro ne nya brem secure sanitary pad kan ye honku ade everywhere ku bebia ewu na mint na ewo mu ni tin eboa yen pe kwatin bi sanfinfini abusua we no ma ho nya chaka chaka wo de mo a said ya ma ho aya dry no ho enya sam tiketwa we aya try and see obeto sompa ye bo so ya comfort secure sanitary pad ya ma wankasa we feel secured we ye heavy flow obebi o ho no mo abe ne first 3 days and now first 4 days no bo say ba secure sanitary pad no e da wasa wo de so na aboa wo e bo wo ba ye no ho ban e ma rashes bia engu e na afen so en hihyipi e damoton kama en sham enya pad bi abusuan obebo na obi twa mu wo ho anu ate was sister wayo there be secure sanitary pad there me pacho eye scentless said ye bibia ekoyie no na ukodwa so a pebi ma yen wate na obeto ye buo ema mokwa no matobi emema mokwa montonkoma mo yirenom montonkoma mo girlfriends eye secure sanitary pad abusuya kumasefo monko mama excellence cosmetics wonu na etu no atufuom ede ama adehia mo kumase ene ne mpotamo ubehu mama excellence cosmetics ewo edum pz kwada so taxi station one more old Asempa pharmacy lane na ubehu mama excellence cosmetics money is 0243 862 158 0243 862 158 na upie mu won kran so a Dome market ukọ ho no mu a ubenya secure sanitary pad ni bi ato upe bebre ubenya upe ba ko ubenya ntia ya na makọ na makọ akọ pebi endpoint homeopathy clinic abusuyin wonum no wo hyase o edi homeopathy esa yade wa Ghana ha na sadi amanfo age wo so yoyoyo ene ye wo boju wo so baba banya sam ketua infections ahodo ye tunase se hum enti bema wakwate se gonono no wakwate bie se ye chlamydia ene wakwate se ye den ene wakwate udwunso mutimi pai mienu so ba wontafo dabi enya ntafo ni bia ntafo nyame na de ma emu pai mienu sa aya na adefita bi furu bema mu ba aya na ye sa adwani afa wo dwunso ana nko awugina na nsirihiri ade de odede bema wo yale ko endpoint homeopathy clinic ni ahwa o prostate mu nsensem nyina ye betu ase e de ama oban so fita bi gu aya na ekire nyan afa bu ho nse nsuo na ho no na egu fita na se wan pe aho ana mo wantu anko endpoint homeopathy ya afa na nsuo na ndia ba yellow na kire se wan kasa no wa wo ko anako enti no endpoint enam yade ni netu ase na eba no infertility nso a ye bebo ama muso manya ba ni bi atom na so na wase wo mo run home care enti no ebia stroke in dweye age wo boso ntumi mpie ye beba aba be hyew yade bi na age wo boso ye beba aba be hyew yade a yesa e wo endpoint homeopathy no edoso na wakasa hwese se de nansan liver ho sensem ni kidney ho sensem etiate se wo mayi mu a endpoint yesia no e de amawo kuma se kro no mabo ahia wo behu yen Accra ha Spinters Quantum no so signboard e ho ne ebutu ayede adwuma 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathic clinic enyo so na wonso why free na anopai Trisco about 5:30 na mebobo medie Promasido ena wanom de Trisco energy food drink ediaba meso abonde de Trisco energy food drink na sedie ena fortune ewom no enti na busue yi eno na ma ne danso adanso e danso afoforo nyina ntem na me se be vejibi ho no obefa na ubewie sedie wani kumu ani se wo kwa adwuma wo da ni yebafua de bia oboso be ada wo yade wo se wo bompa ye dabi wo bompa ya ma adwuma ne sa adwuma ne da so sidiesie wan fa Trisco dia de bia akwa be bompa ya ma adwuma no eye Trisco energy food drink na sedie etie ni ntin ena forte no ma wo energy ama wankase wo tumi hu se num wa wodum ye no wan ha ho wan tu sika ngu ne bua so nya den ukodwa so eye fofofo o pesa chete na ba go tu sidi ye wo tin so e de ye wo ho no mu a bibia wo mu dada de wo hia eni nsuosie eye Trisco energy food drink ukwa na wapebi ato abusuafo enwumaku ada manti ena na no pay ye bi nsemi e de ama wo ye basisi a ne ato ansam so e won nsam foforo mu Endpoint
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obia nim says a prostate. Na baby omutibi screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no be maybe a woni wodofo akwakwashia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E man mema mo pa wo. E Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate there. E Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo kronoma boy here. E na Accra hanso so there. Wo mo gina mu ankasa. E wo Spintex baby friend share signboard no. Wudru na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be chiro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discuss. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E bon kunim difo. Se moi. Mama, yeah that's it. Me mo fa ya pomudi hu hia me. Swissco, power your dreams. FDA agi ejje yin kratso yato. TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa ampa ye mo achen esanso mo akwa babio na medo kwa pue mantemu. Yenu akwabena nya akwanda ama. Na suhum MTTD ene assembly no kabo mu a wo mo ye nkyerɛkyerɛ de mo Okada riders. Emu no aban krache a owo mpotem ho. Honorable Lydia wo hene wasara. Wokobi na enkomo no wo kyerɛkyerɛ die nti a wo mo yɛ san kyerɛkyerɛ edi ama wo mo ne mfaso e wo so edema riders ene emu passengers nyina ye share senia Okada ekum suhumanfo na esese assembly ye sorry so nti ene
commander any police was whom kaya who bom say ye training kakra de amawon me wo Okada riders any Praga riders more than 600 people in the municipality inti edos ye pa na MPP no be hu no na woni number plate woni registration kra ebi wo ha won a omo ride ne kra mpo no omo swa ebi ye 14 17 16 enu nti na say yetime ma emra ne ye den eye adwuma enti no police for ebe ye present enti police for ebe ye presentation no na di odi wo monim DSP Samuel Kran wono anso na Yesu hum police commander wono nso kasai say when you sika koto motor for commercial purpose na say un register motor on your insurance on your license ma kwan say kona for ko BBC amere na answer the future make kakra make say they should continue to register the motor omun your insurance omun your license ko ye bi no be hawa say advice kakra make we do me engagement me say education is here pa education here pa dem bia me engage won so le be ya e be ma omun so mu humra no bo onim ba wa engage na onim humra no na stands good but so far so good me say omo sati register e bin so jom license me say e pass ene a woti ye police commander wo suhum abato mpesua so DSP Samuel Kran Abusian Shinampori ewo atoye etifi emantamu bebi ani anwaso bekwai mesinin eho ena akure wo no hempopra ya wono wate adwaso ena woye nyameso ade nana ebri kwaku ya wotoso emienu na nana se wabo na adehye no nyina no ena womo akeka womo nsa center hidete emienu kabomu ebopeminti wonom baba besi multi-purpose sports complex and youth resource center ewo bebi ani Shinampori na nana se nyankopon ya dom na wonom di asofbo fomu one wi a ehwo na nkasa na sa youth resource center ya wonu baba besie yi won benya football pitch wom won benya bia ya wonu etumirika wo so yeye wonu benya table tennis court ana fei basketball volleyball court ni nyina bi ewom na ade ba ko a ewom e ma ne ye fekora information and communication technology ICT center nyina ebepiem counseling and entrepreneurship centers ni nyina bi ewom a restaurant and afei sanitation facilities no ni nyina bi ebehyehyemu a nana ene sompa kase etwetwe nkunkomo esei park no eda ho ache esuo tutu ebi mukura etwi esua ka etwi ebi mo de ka nam so ne ade ene mempa inform ne huma yehu se nya ade a ebeboa nti nia my program bi afa ho se park no esese yesiesie na park no eba animonyam nti edi kan de ma surveyor geometric surveyor ama ne babe planning a park ni na plot ne kama ama ye levels ne ade a bitim dates SCC ama ye nya standard page eye no kron so se mia na de mi sika SCC am print die emwa bia nya free ba bia emaye anya ba bia engage me hwe na police no Openi okasa yeyi eyo hempopro ya wono oti adwaso ewo Shinampori eno no ewo bebia ni anwaso bekwai krosini ebedwanim ewo atoye tifin emantamu nana ebri kwaku ya wotoso emieno eno achi no adehia wonom nso ewo Shinampori ya wonom ko adwumade na se bi ene sompa kase atwetwe nkomo ekire mu se wonom so se nana ye bibisa ebetumi aboa wonom papa sanse wo hwemu asade bebia ni Go Star ewo ho na Premier Club a wonom bobo ene Ghana Premier League Stars no ni nyina mu no enkom benya baby abono ama emrante kwa no so wo mo hoto wo mo yie pa wo mo so ne sompa kase enkom twetwe no sei ene koi apart from your team Go Star ko Premier League you need team dia na se bibia na yes adi we betime na fa mu bi ama betime be second division team no ama Shinampori and as a Western North your Premier team be mi no me nsakora adabua ama Corona team ya atweko me kaisa bibie na first na wo bobo ha ewo bibie ni mpatama ewo bibie ni Shinampori ye na ne yetimeji tikofo be ball games kra ye ne jele race fo bukroma and so anam se ye nya park bia betimi aboa me yetimi abo sa ade nti
na ma we nyina etimi abantina na de na oye ne de ye nyina committee for assemblyman ne point for nananom e bona baso na house 14 bia bakoma na so ba be obobo na so use park we kama o be train ha me yeso ekwase foi ye hu place papa ekron kitua mufu enye nkurasefo sedie ene no ekoye no hwena mpori adehye bi na wonom ekasa ye wie kase no na ye kwa amanone na no na Russia mampani Vladimir Putin wokokohia America mampani wa Alaska military base ho na ewie ye no na akase Ukraine mampani Zelensky nso ebeba ampa wokoi na bra wonum kokohia ye no France, Germany, Italy, Finland nyina womo nso akandifo kan ho ema wormo kobi edi Vladimir Zelensky achi ema wonkon kokohia ewo Alaska na emuna pani wono se ukọ womo kuro ba ko a ye fro se Kremlin na ye de na to wanted list so ya Putin nya ne anhwe a womfa ne ho nche no ene se womo ko nhemu wie no wakasa ene wo de kire se ewom sa America mampani ni abre pa se Zelensky wo de wonyai de sen Donbass mfama Putin no wo de wonye Kremlin no eye pue afam ho no emra na wombebo ama de ese wonya bia ne nsaka na wachekire Ukraine ye nanso ni nyina no wo hu se eye fidie na Putin washada apoma nyame ampata sa tie bia ebe Ukraine fo na Kremlin ho se no Putin etritra semunti nipa be se wopemba ko ne akire wo madwane firi obe mfi abesene koni na ne wokasa ye eye kaja kalas wono na Kremlin wada wanted list so no. This is exactly the trap that Russia wants us to walk into. I mean, the discussion all about what Ukraine should give up. What is the concessions that Ukraine is willing to do? Whereas we are forgetting that Russia hasn't made one single concession, and they are the ones who are the aggressor here. You know, if we walk into this trap that we are putting the pressure on Ukraine, what they are willing to give up, then we will see this again, because aggression will pay off. Eno kaja Kremlin no na ate se wakasa ye woye Ukraine this year eno so ne ye gina na no pay no nsi akase bo na kojoje si company limited so ya sinema ye secure na secure sanitary pad nti ye ende no endpoint homeopathy clinic na dama na ye kana sa no na promosido ya wode Twisco energy drink ya fortified ewo mu a efre na Enafort eka yen ho ene ye bebe ede ma wafe no waso wafidia helicopter crash na anu yi ho no yewura kana Japan akasa se ye ya ade amoman a ya yensusu emfanya amanyesem sada no owura kwasi kwaten ya wono so kasa ede ma owura Kennedy wa hina kromprekwa Japan si Info Global Analytics wanom savia wonom de ba yese Dr. Haji Mamudu Bawumia ena edi nkunim ewose wo mo kwakoyi wo mo flag bearer na wose wo mo no empusu wo mo empenense cheno a yeche ede maniwura afano Southwest DC Honorable Abubakar Sadiq akwa otumfo hi ahene ewo Kumase ne fie Chufu atimo kwampanifo abo amane se HIV/AIDS yade akodi aweyi eti atese entina nesefo hwe wom hu ye afa kekekefo no so wonom ayenteteye ede ama wonom ene kekefo no nteteye ne bia kwa ama wom na weye wom a ede moto edi dwuma ewo commercial akwan so suhum enamso ama ya kire se wom mpe certificate no de edi adanse sampa wato moto afa wode ye commercial roadworthy ne ye ka ho nyina ene ye ko Ukraine ne Russia wom ntoko a adechie wom pese wom no masundwe ebua no yese wom mfa Donbass meje Kremlin ena kaja Dallas se no kwasem ni efidie ena potimasum Abusia and 7 free Sompa 106.5 FM so agene ho sekere me na wasantemantamu a eya Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Adonfo pa radio butu Paris France abrichimemu wo mo fanse etopeten takwa eya Sompa 101.1 takwa de ya Sompa 103.3 Tachiman ya Sompa 106.1 Sunyane ya Sompa 98.9 Kranza ya Sompa 90.7 Doma ya Sompa 101.3 Mankesim enene kwado ya Kingdom FM 106.1
1 udi koda no te yenka efiri ho Facebook no aya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no so aya Sompa FM live yesraw nyankopɔ ya dum awia yetena se yebekin kan mo messages no nyina de amammo www.sompaonline.com your website orata boate da me sam for penny wokuchire nsem nyina ne afoforo bi poto kasa mu brofo ade agu honom na wonso watumi akọ kinkan bi na wohu ye Facebook no so ane YouTube no so ayesafo kantanka dama eno streaming ye live ewo Facebook no ane YouTube no ema wote yenka ema apesima card hye yenso ye beje penny ne ya be ensemi ede ma mimi dini Abena Badu Adepa Kwofie menemebra Triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa Abusua yadase